Mundume umwe wa ukuu munini ni wende kukitia thayu wake sibitali wa Kitui Referral Hospital ena maumese maima kisasi kumana na ibithukia ile na tia nyanya eleme yaku mundume osu yase kubithukia kwa konomani na ngusanisio cia utemi wa Miti County ni Tana River balama na bithukiwe meje mani lama na kometa masane mautuku yu ayetia utethio wa kungamea uiti wake kumana na mbilu nene ila yende na kuitala kila muthenya. Onesmus Mundume onokuwa katika tena na thuene vuti mbauni ciake kwi muthenya wa kwamililia chumwane ki na andu angi elimo wapo kwa bau kwenga liko cia twamboi wodini andu malalani Kitui cha meloni wa Suai ni wende na kwiti hoteli wa Iloviano kana kwa thinzi sibitali ni wa Kitui level 4 wa musini wa Kitui. Mwana kono line landiki mama vo hospitali ni wa Kitui level 4 ni waweta kana mana nguthu ya andu miongweli na alani hata mimama kakithekani kila kimuvakani wa kaunti ya Kitui na kaunti motu ya Tana River balama na kitaniwe makomete yamani imwe kithekani kiu ni andu kuma kaunti ni motu ya Tana River na mathwa na isasi elimo meitwa ni thayu vau kwa vau na ruthi abala tukunera manyora tiro na urugo dawo mnomo tere mana urugo manaje kwandi tobole la mabuti na nenda roni na gilegele ngogelu bugante ambai na wana ligamu elanga na gonu bugwa uma gonele azuma nenda ruwa ndo ambai tiarolo ivithukia hii weto kwithia yumanito ngusanisio cia utemi wa miti na uvivia vamwe na utanithia wa makaa balaskali ma polisi vamwe na alama KPR meweto kwithia mayose vaki na kulea kwa ya andu kuma kaunti ya Tana River ilovia isu cia ivaki ya makaa kana tolo kindu kila kina thatisia andu kuma Tana River kula miti isu ikumbe kwa makaa ino weto kwithia yite mwana kuvivi wangaliko ya Kitui bala methito makaa suma yesilwa lelo nwa kuma ku NGO kumela Kitui methoni maaskali ma kaunti ya Kitui na serikali nene tuna guideline ni ndo bagane guideline amma dugo mada mujongole ndi muya mwe gilile yiro mano jamara fozi maro dugo madingila manara mundu arega agumya ni mande go mano duno nale mama wo ruwa mano duno ndana di manega mulelo kana gono lo waje delangalo ko mama gano adwe we barola yana nyinya wa mwana kono lo comment na hospitali ni wa Kitui level 4 yumya witano kwa tonkwe na ndo mangoyo lokuma ba kaunti ya Kitui mayumile na kumutelesa kukwata mbesa cia ndevi no kana mwana wake avike na kukwata witi no kwa ane kate mama ka kithekani na mama ka kuima vile aliga bala kengo ni manakoma malika makoma abakwa ngio jata 12 ana bana timali anu magua na hospitali Kitui noga ko Kitui no bikia ko monde na no kana ya mwana ga ana kwa de witi na itwa one de ambeta baye no taito mbeta no kwenda kana vita aka kuna vita na ndina mbeta tio kunivya vita nyabukwa kwa balandu yeyu wanagive kagilandu yo ni tiana tiambo kwa ragive kacha kwaka na ndiye ng'ombe na ndiye kindu hata kimwe nyama ima moti uga moti na watu oko githekani ateme maka aneka kutema maka na imo mabiga meko kulu mwenda kwa jecho komandi mogecha kutema maka kadi ya SHA ye mwana kuregister mwana kwa miaka 28 na kwithia atena kivande valangana meheke ya uiti kunga mwana kadi ya SHA ikombelwa ni mathinet na kwithia mwana kwa atena kivande na kivande kwithia ati kwa atatu kwithia mundu akwa wanombeta cia kwithia kwota kivande nino kukotombeta kuthelewa kulia kwota kivande kukota mbeta Delivote ya Blingo Movo Mutongo TV Neto Onesmus Chalo.